nigeze kuva iwacu Imbarara ngiye ku Kibuye, ndagenda ngera Nyabugogo saa 12 ngiye kubwiriza ku Kibuye. Ndangije pastor ngeze mu modoka, urabona muri kwasteri hari ukuntu wicara imbere, hano harimo kandi kagatebe gatoya karimo umuhungu, sinzi ahantu yaravyutse kabisa, yarafite inabi. Noneho uwo muhungu kandi nkafite igikapu mbura ahantu ngishira. None nshaka igikapu ngagishira mu maguru, hano agasigara umwanya nawe agashiraho kundi kuguru. None agakomeza kunkubita gutya, se watse kunkubitira igikapu, agakomeza kugikubita gutya. Niki byagenda akagikubita. Ndangije ndavuga ati muhungu ndamugira gute? Kagiterura karuha. Umuntu waraye mu modoka, hashira umwanya kakiyashira. Yamukomeza arambangamira. Sizinzi ko twageze ahantu gutyo urenze za Rubengera, ndasohoka nsanga abantu babagura utuburusheti, bahagura n'uturayi. Ndanabigura, urabona umuntu washonje kurya ibintu bikomeye ngira n'igifubira nagoye. Ngura dukeya, ndaje ndangije muherezaho ji, muherezaho n'akanyama kamwe, muherezaho n'ikirayi, nanje mfata ibindi. Arabishuna ararya yamambaza. Basa ko n'ikapu ndikubangamiye. Kirambangamiye. Aho nimuzabona abahungu, umuhungu akambara ipataro nk'uko nayambaye, undi akayambarira hejuru y'umucondo, undi akayambarira hano hasi. Mwagiza ngo ni ipataro se? Ntabwo ari ipataro, ni ibitekerezo. Kuko wayambariye aha ngaha bashaka yoyizamura, ashaka koyerekera hariya. Hakumubwira ngo zamura ipataro, uwo mubwira ngo zamura ibitekerezo. Nazamura ibitekerezo ipataro irazamuka, natazamura ibitekerezo ipataro iraguka. Rwandiko rwa Timoteyo, Bibiliya iravuze ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga, virgile, no ku ngeso zawe, no ku rukundo, virgile, no ku kwizera, no ku mutima uboneye. Amen. Amasomo ayo nagerageje wenda kwegeranya kuwa gatanu, sinyasubiramo kuwa gatandatu, ariko uyu munsi reka mvuge hejuru y'ukuntu dusa n'Imana. Igitabo cy'Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 kiza kivuga ngo reka turemo umuntu ase natwe. Ariko Bibiliya yavuze ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, itihera ku ijambo ryitwa kubyo uvuga. Niko ngenda ndibukoreho cyane kubyo uvuga. None mw'abanyarubavumwe mureke mbabwire mbatera igipindi, ariko ntabwo ari ubutumwa bwiza. Pastor Michel abandi bavandimwe Imana bamugisha. No kuvuga ngo buriya mu mujyi hari ibintu bitatu bihaba. Mu mujyi muri ville nkuko muba hano ahantu heza hari umutekano. Ikintu ca mbere ntabwo uzopfa kubona umuntu urimo kwiruka. Oya mashendeka yimwe bya ruguru cyangwa muri Kongo, wamubona gusa umuntu ukariruka atibye atari muri siporo. Nk'ukare ngo nukwira gusa ngo yihute. Oya ntisi cyane. Icyaka birutopfa kubona mu mujyi no umuntu urimo kwinyagiza. Kuko ngo umuntu ngo aratashe ngo imvura iraguye, ngo nukugira gusa ngo ashike mu rugo akemera imvura ikamunyagira, ni gaki. Nuvuga ngo umuntu kubera ko turi mu mujyi ntibuza bubwira ni nko byita. Umuntu wese azavuga ngo reka nugame imvura nijya hejuru nashaka yabe saa 5 ndataha. Akandi kantu ka gatatu kaba mu mujyi, nimba mugafite ko mwoba mugiye kuba nk'abanyacyaro, ariko ka gatatu kaba mu mujyi. Mu mujyi ntihaba utugambo, mu mujyi ntihaba amagambo. Abantu bo mu mujyi umuntu aba ari bize n'icyakora kubera ko ikintu cyose cyo kuba bisaba amafaranga. Tubona umwanya wo kuvuga, ubona umwanya wo gukora, ubona umwanya wo kuvuga abantu, ubona umwanya. Nimba ibyo bintu bitatu kibifite, none nibajije aho narindi mu icumbi ninjoro nicuye. Kubera iki Paulo yabwiye Timoteyo cyaje guhera ku bintu byose, ntihera ngo ubukristo ngo yamahera ku ijambo rivuga ngo kubyo uvuga. Turasa n'Imana mu bintu bine. Icyambere, umuvandimwe yarankanze yarambwiye ngo mvuga vuba cyane abantu ntibumve. Imana guhumugisha papa, reka ngerageze nitonde nubwo rwereka ari mu kunsereza ngo simba nitonze. Icyambere dusamo n'Imana ni imitekerereze. Biraravuze mu gitabo cy'Imigani ngo ko umuntu atekereza niko tubane yemwe niko ari. Utarahindura uko utekereza nubwo ijuru n'isi byofatana ntacyo hinduka. Haba impinduka zine. Haba impinduka bazavuga ngo ni impinduka zituzengurutse, nkuko corona yabaye twiga kuba mu mazu tutari tubizi. Impinduka za kabiri ni impinduka zitubaho, ubu nshobora gukora accident amatwa agacika cyangwa nkagira inkovu hano cyangwa pfijisho cyangwa vunika ukuboko. Sinomo ni ubuzima busanzwe. Izo ni impinduka zitubaho. Hakaba impinduka zikomoka mu bushake. Izo ni impinduka zihe? Abantu bazi gutwara imodoka suko baturusha ubwenge nuko bagiye kuyiga. Umuntu wasomye Bibiliya agafata icyanditswe
si uko arica kurusha nuko afashe umwanya wo gusoma. Impinduka za kane ni izitubamo. Izitubamo ni izihe? Ubu bwenge ufite ni bwiza ariko ntibuhagije, ushaka womenya n'ubundi. Ibi byanditswe sivyo ntiwarangije Bibiliya, womenya n'ibindi. Nyuma y'iki ngiki uzi womenya n'ikindi. Abo twabanye muri seminari nabwiye ngo habico bita success and potential. Success ni ibintu wagezeho kaza nishima ngo nabwirije Rubavu ntabwo bihagije. Abandi bangana nko kukwanje bamasigaye babwiriza mu mastad. Abandi bangana nko kukwanje banduta imyaka 2-3 nibo bafite rino kanisa. Uko ndirata ngo nabwirije Rubavu hari abahungu tungana bafite kanisa ringana gutya. Nukuvuga ngo ntaco kwirata kirima, ahubwo wowe rwana n'ukuntu urenga iyo success ugere ku yindi success. Uzo maximize icyo bita potential. Ubushobozi Imana yagushizemo uzobwuzuze. Nimuvuga ngo amen. Kwera ko urubyiruko ndabaganiza nk'urubyiruko. Turasa n'Imana mu mitekerereze. Abasaza bazabarota baryamye ariko abasore bazabarota bari maso. Nimba uri umusore utegereje gusa kurota waryamye uzurota nabi. Ubundi abasore bose bazabarota bari maso. Kuko ikintu cyitwa dreams ni inzozi. Umuntu wese akaba ngo nzoba umupastori mwiza, ariko kubigeraho biragusaba vision. Vision ni iyi, no gusoma Bibiliya. Nico ngico. Abantu bose bafanye inzozi. Umuntu wese azayifuza kugera ku kintu ariko ntagishiraho umwete. Ibi ngibi twatwirwa tuvuga ngo kumva Pastor Tade nagushimye wegereza neza cyane, narabishimye musaza mwiza cyane. Ibi bazavuga ngo kumva ni ibice bine. Kumva habe bice listening, gutegera. Warangiza gutegera ugakora icyo bita understanding, gusobanukirwa. Warangiza gusobanukirwa ugakora icyo bita thinking, gutekereza. Warangiza gutekereza ugakora icyo bita reaction. Iyo bavuze ngo mujyanama niko nitwa, mba ntegereye ko bavuze izina ryanjye ngasobanukirwa ko kwa rukumpamagara n'abitanse zibiri ziza zirigaburira umuntu akaba umuntu muzima na amatwi n'amaso. Kwera ko biravye mu gitabo cy'imigani ngo amatwi n'amaso ngo byaremwe amatwi yumva amaso areba ngo byaremwe n'Uwiteka. Birike na amatiyo agaburira ubwonko. Wagaburira ubwonko ugatekereza, watekereza ukavuga. Guhubuka niki? Guhubuka no gutegera ugakora reaction. Wasimbutse ikintu cyitwa gusobanukirwa, warangiza ntunatekereze. Tuzamva umuntu avuze ngo mujyanama, iryo zina umuntu ashaka kurivuga mvuze gusa cyangwa mpamagaye. Gusobanukirwa niko kuza kuntandukanyiza ko kwa rukumvuga cyangwa kwa rukumpamagara. Hanyuma iyo witavye hari gihe bazakubwira ngo sinari nguhamagaye, ntumva wahubutse wategereye ukora reaction kubera ko utasobanukiwe ngo utekereze. Uvuge ngo amen. Est-ce que birumvikana? Yego. Tibibe science, bibe ijambo ry'Imana. Nta kindi turutanwa. Timugira ngo ufite ubwenge buke. No, ufite ubwenge bwinshi cyane. Ikibazo waraburyamisha ntushaka kubukoresha, ntushaka kuvunika. Ngo wagira ngo iyo utekereje utonekara. Ntushaka gutekereza. Urashaka kwiha amahoro cyane. Mfashe abagabo batatu, mfashe Pastor Noah twazanye. Ngafata Rwiyereka, ngafata Pastor Michel. Ntagawa nkamuhereza igi. Hanyuma ngapeta Rwiyereka nkamuhereza irindi igi. Ngafata Michel nkamuhereza irindi igi. Abantu bose kubera ibitekerezo byabo bashaka kurikoresha ubutandukanye. Taka bashaka kuvuga ngo mureke njewe nirira umureti. Akari kubita akarya umureti bikaba birarangiye. Rwiyereka reka nje nta mureti nshaka, keneye inyama. Wowe korora ari no girika zovamo inkoko, hakavamo inkoko nini. Havamo inkoko nini ukarya inyama bikaba birarangiye. Michel ati njewe sindi burya. Dareka ino nkoko igiri kure, havemo inkoko, ino nkoko izongera itere, inzarya amagi, nje n'inyama, mfite n'ifamu y'inkoko. Ubwenge gusa n'ibitekerezo gusa ariko igirya ririmo. Nimuvuga ngo amen. Muzamugira ngo umuntu wakoze ibinini yabikuye he? Nuko umutwe wabanje kumurya. Umuntu wakoze imyenda kwambara ubusa. Ntabwo habanza business igezweho, habanza kumenya ikibazo. Umuntu wazanye gutwara ibishingwe nuko hari habaye umwanda. Abantu bose bakize ntibakize kubera ko bafite amafaranga, bakize kubera ko bamenye ikibazo. Uko police mukomeza gucikamo amakanisa niko twebwe ivuga butumwa ryiyongera. Ibintu bizoroshe cyane. Kubera ko abangaba bazadutumira bakaduhanganisha namwe tugakomeza komeja mu ivuga butumwa. Ni ibintu biri simple. Kuko ubunyine ni mu nyangu ubunyine gutya. Hari abandi bahita bankundira ko mwanyanze. Ni nkorogana namwe abandi bahita bankundira ko twakoroganye namwe. Kubera ibibazo byanyu niyo business yanjye. Ariko sico nifuza. Ndifuza ko tugira ibitekerezo byiza. Muvuga ngo amen. Bwana sasifiwe. Turutanwa gutekereza gusa nta kindi. Nta kintu gishobora guhinduka muri wowe utarahindura gutekereza. Amen. Tarahindura gutekereza ntibishoboka. Muzamugira ngo itorero rya mbere ryubatswe na Salomo ryari ryiza cyane. Ryari ryiza cyane. Ariko iringi ryo ku ngoma ya Zerubabeli, impamvu Yesu yavuze ngo rizoba ryiza kuruta irya mbere no kubera iki?
baryubatse imyaka 46 ntiryuzura, hanyuma bakababwira ngo ikanisa rizoba ryiza kuruta irya mbere. Abasaza babonye ikanisa rya mbere bakavuga ati mwebwe muri abasazi, iri kanisa irya mbere murariza yari izahabu n'ifeza n'ibindi. Iri ryanyu rya rukarakara ry'amatafari ry'ibiki ry'amabuye niryo mwavuga ngo rizoba ryiza. Naho ubwiza Yesu yazavuga nti yari inyubako nuko Yesu ari ryo yakandagiyemo. Ihindi habagamo isanduku, ariko irya kabiri nuko Yesu yarigezemo. Ariko ico nshaka kuvuga niki, nuvuga ngo umugabo w'imyaka 60 kumubwira ngo iri kanisa rizoba ryiza kuruta irya mbere, tizabza byumva. Dufite abantu basa nko bafite imyaka 46 mu bitekerezo. Ibitekerezo byabaye kore, byarafatanye, kuvuga ngo wongere umwungura ikindi kintu biragoye, tibishoboka. Tumuza mubona abahungu, umuhungu akambara ipataro nk'uko nayambaye, undi akayambarira hejuru y'umucondo, undi akayambarira hano hasi. Mwagiza ngo ni ipataro se? Ntabwo ari ipataro, ni ibitekerezo. Kuko wayambariye aha ngaha bashaka yoyizamura, ashaka koyerekera hariya. Aho kumubwira ngo zamura ipataro, uwo mubwira ngo zamura ibitekerezo. Nazamura ibitekerezo ipataro irazamuka, natazamura ibitekerezo ipataro iraguka. Ipataro siri bwange, ipataro ntiyanga. Ipataro ntiri bwange. Ni uyambarira hano ni ibitekerezo biregereye. Nubizamura ipataro izazamuka. Nivuge ngo amen. Vanessa sifiwe. Bibiliya tumuza mufaza avuga ngo umutima wanje himbaza Uwiteka. Umutima w'Imana ntabwo ari ntimukaza muhafata. Umutima w'Imana n'ubwenge. Niba nta bwenge ufite nta mutima ugira. Umutima w'Imana n'ubwenge. Kuko Imana igiye kuguha ikintu cyose kizacitura mu kintu cyitwa ubwenge. Cyamara kwitura ubwenge kigakora neza. Nimba nta bwenge ufite nta mutima w'Imana ugira. Gufata mwesisi mumfashe kuririmba kano karirimbo. Do. Turimbe buhoro. Ururimi n'akantu gato, nyamara amagambo yawe arakomeye kuruta amabuye. Ururimi tubona umugisha, ururimi tubona umuvumo. Rinda neza ururimi rwawe, kuko ariko ruzagutunga. Twazamuri bwatwa ngo haleluya haleluya. Vanessa sifiwe. Ikiri cya kabiri dusa n'Imana, kubera no bahera minota ya muhubiri, turasa n'Imana mu miterere. Niyo mpamvu hano havuze ngo kubyo uvuga no ku ngeso turasa n'Imana mu miterere. Imiterere ni iki? Karakteri ni iki pastor? Karakteri ni igiteranyo cy'uko utekereza. Iyo wafashe uko utekereza bakabibumbira hamwe biza bihinduka uko uteye. Niyo mpamvu iyo umuntu ari wenyine azarinda ibitekerezo, yaba ari kumwe n'inshuti yiwe akarinda ururimi, kubera ko inshuti zazihinduka, wari mu bantu benshi ukarinda uko uteye. Iyi principe ugomba kumenya. Uri wenyine uzorinda ibitekerezo ntukaza wivangira. Uri kumwe n'inshuti yawe wivuga amagambo menshi, inshuti zazihinduka. Hari igihe iyo nshuti yoba inshuti yawe undi wavuze, iyo wabonye bari kumwe uzgira ngo barasubira mu bya bindi wamubwiye. Uzoza urinda ururimi uzoba uri kumwe n'inshuti yawe. Icya gatatu uzoza urinda uko uteye. Iyo ndi mu wanje simbabeshe nza nambara ikabutura n'isengeri, ariko naje aha ngaha sino kwambara ikabutura n'isengeri. Mu wanje nza mfungura amato y'ishati, ariko naje aha ngaha ngomba kurinda uko nteye. Uri mu wawe ubwo hari position mu materaniro. Mu wawe nushaka uzugarama ushira amaguru hejuru ku idara, ariko nugera aha ngaha urinda uko uteye. Nimuvuga ngo amen. Haleluya. Ese mko murafashwa? Sindinda ngiye gusoza. Mureke mbabazi. Iki ari igiti cy'umwembe. Iki ari igiti cy'umwe cyangwa wenda ni igiti gusa. Nkasanga urubuto, kino ni igiti kasoroma voka. Ari voka ni iki giti ni umwembe ariko mpasoromye voka. Ari voka ni iki giti ni iki kimbeshe. Nimutekereze. Timugire ubute bwo gutekereza, nimutekereze namwe. Timugire ubute bwo gutekereza, ntako muba, nimutekereze. Ntako muba nimutekereze umwanya mutoya. Sanze nukuvuga ngo imbuto ntizibesha. Igiti nico kiza kibe. Ntabwo imbuto yabesha. Imbuto yokubwira ngo nimba ndi umwembe nera ku mwembe. Nimba ubona ntari umwembe kiriya giti nico cyakubesha, kuriya ni igiti kirishushanya ariko ni igiti ciki. Impamvu mutari gukwera imbuto nuko igiti kiri mu kutubesha. Haleluya. Ni igiti kiri mu kutubesha. Ni igiti kiri mu kutubesha. Imbuto zari kibazo zifite. Izo weze nuko ari curi. Aya magambo menshi yo kuvuga uteranya abantu. Ntibakurenganyije ni kumeze. Ubuzima n'ubwa mbere
Pesa n'imyambaro n'imigisha y'abariho, ibyo yakoze n'ibyo bikomeye. Uri umunyamahirwe kubw'igihumbi. Twazamurwa twaba ngo haleluya 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 haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Vuga ngo amen. Haleluya. Nimwe imbuto zikwiriye abihanye. Yesu yaravuga ngo sabamenyesha ko murabigishwa bangirira kuri nuko mwera imbuto nyinshi. Igitabo muzasoma igitabo cya Yohana ibice 15 umurongo wa 16. Hazanga imbuto zanyu zigumeho. Zigumeho. Uko mugenda zigumeho. Kugira ngo ico musaba cyose data azagire gute? Azakibasubize. Gusenga utera imbuto no kudasenga. Kudasenga. Mwera imbuto. Ico nzikundira gusa ntazivuzeho amagambo menshi, no rurimi rwumvwa n'abantu bose. Okwicarana n'umushinwa timwumvikane, ariko wamugurira irindazi wamuhereza akamererwa neza. Nigeze kuva iwacu Imbarara ngiye ku Kibuye, ndagenda ngera Nyabugogo saa 12 ngiye kubwiriza ku Kibuye. Ndangije pastor ngeze mu modoka, urabona muri kwasteri hari ukuntu wicara imbere, hano harimo kandi kagatebe gatoya kari karimo umuhungu, sinzi ahantu yaravyutse kabisa, yarafite inabi. Noneho uwo muhungu kandi nkafite igikapu mbura ahantu ngishira. None nshaka igikapu ngagishira mu maguru, hano agasigara umwanya nawe agashiraho kundi kuguru. None agakomeza kunkubita gutya, se watse kunkubitira igikapu, akakomeza kugikubita gutya. Niki byagenda akagikubita. Ndangije ndavuga ati muhungu ndamugira gute? Kagiterura karuha. Umuntu waraye mu modoka, hashira umwanya kakiyashira. Yamukomeza arambangamira. Sizinzi ko twageze ahantu gutyo urenze za Rubengera, ndasohoka nsanga abantu babagura utuburusheti, bahagura n'uturayi. Ndanabigura urana umuntu washonje kurya ibintu bikomeye ngira n'igifubira nagoye. Ngura dukeya ndaje ndangije muherezaho ji, muherezaho n'akanyama kamwe, muherezaho n'ikirayi, nanje mfata ibindi. Arabishuna ararya yamambaza. Basa ko n'ikapu ndikubangamiye. Kirambangamiye. Aho imbaragazi. Baba ngo haleluya haleluya. Haleluya. Nimwe imbuto zikwiriye abihanye. N'ururimi rwiza umuntu wese yokumva. Muvuga ngo amen. Umuntu wera imbuto ntakeneye kwisobanura, nta kindi ukeneye. Wera imbuto zizazivuka. Azivuga neza cyane. Sanamabwira undi muntu warambwiye ngo arashaka dukora business, hari utuntu tumwe mba naratsinze, hari utundi nani nkirimo kurwana natwo. Arambwiye ngo arashaka muhobi warambiwe. Yanganige gusoza muhobi. Arambwiye ngo arashaka dukora na business. Tukiya tuyipanga gutya abarandevi. Abwira iwabo ngo atiye waretse tugakorana business. Wabo aramubwira ngo nange kwikorana na Felix. Ati reka sinzi ibindi yanyegetseho business biragiye. Hashira umwanya ndibagirwa. Nimba twemera ubuyobozi ni byiza, ariko umuntu wese w'umugabo amenye uko twara umuryango wiwe, aho inshuti zawe amenye uko zitwara, aho barizwa, aho ushingiye, aho uyoboye, umenye ukuntu umuyobozi mwiza w'umugwaneza. Kubera ko duhagarara Imana mu gutwara. Nuyobora abantu ko Imana yobayobora, Yesu azoguhemba. Icyakane ni iki ngiki twasomye, turasa n'Imana mu mvugo. Turasa n'Imana muki mu mvugo. Tuvuze turasa n'Imana. Uburozi bwawe Vakururimi, amacakubiri vakururimi, gusebanya kose kuvakururimi, vakururimi, ururimi n'akantu gatoya, nyamara amagambo yawe arakomeye kuruta mu bintu nanga mu ko ngenda nkura, nanga sigaye ndwana no kurwiyaranda sinkora icyako. Naje gusanga bavuga butumwa baruzuye, abapastori baruzuye, ariko umwanya umwe utarimo abantu n'umwanya wo kuba fidèle, umwanya wo kuba inyangamugayo, ukanga ikibi. Uwo mwanya nta bantu ugira. Ndi gushaka Imana izamfasha, ndabisaba Imana ya Isiraheli. Cyakabiri nanga gitesha umuntu agaciro. No umuntu w'umugabo nk'uko kwanje, mfite umudamu n'abana, mfite abadata bukwe, mfite inshuti n'abavandimwe, ndi umuvuga butumwa ngo Felix ngo nuvuge kwa kundi wavuze. Biza bisebya. Umuntu w'umugabo kuvuga ngo nuvuge kwa kundi wavuze, tuntu tugamba. Sebya ni bibi cyane. Nta gaciro bigira. Habe nubwo nta gaciro bigira.
sinada ejo sinibagiye kubibabwira, narababwiye ngo iyo umuntu ari umunyantege nke aza yihorera, iyo umuntu ari umunyembaraga akarira, ariko wabura umunyabwenge ukirengagiza. Abanyabwenge si ngombwa ngo ibintu byose tunge tubivugane, ngo ngwino ngo mbwire ngo byagenze gute. Abanyabwenge bazavuga ngo mureke nta kibazo, amagambo se azantwarike, kumbeshera se bintwayike. Abanyabwenge hari ibyo baza birengagiza bidasanga mubanze mwicarane. Nimba utari umunyabwenge uri umunyembaraga basi uzobabarire, ariko nimba uri umunyantege nke uzihorere. Gusa siyo nama nakubwira, kuko iyo umuntu atutse umuntu, Imana izagurutse igifu kikagutuka, umunsi w'amateka ukazahananwa n'igipfu. Nubeshere umuntu ikinyoma, umunsi w'amateka Imana izareka tukiri hano ku isi muri Gisenyi, izareka igifu kikubeshere kiguhubukiye gusa, kandi bigufate ku munsi w'amateka uzahananwe n'igipfu. Nimba mwarakijijwe neza, nimuhindure uko tuzatuvuga. Nimuvuge ngo amen. Yes. Icyambere yemwe, umuntu wese azoza atekereza mbere yuko avuga. Think before you talk. Tekereza mbere yuko uvuga. Cyakabiri, mwirinde imvugo mbi. Biravuze mu gitabo cya Matayo 12:36, ngo kandi ndababwira yuko ijambo ry'imfabusa ryose abantu bavuga bazaribazwa ku munsi w'amateka. 20:37 akavuga amagambo yawe niyo azagutsindishiriza, ngo kandi amagambo yawe niyo azagutsindisha. Nadamasetsa kwa gatanu ngo akana kanje karambwiye ngo papa and mom, why do you like to fight? Nukuvuga ngo iyo bavuze fight ko bari kurwana cyangwa kuvuga amagambo menshi. Noneho yumushe kwa kundi we ahantu tuganira na madamu twatuvuga ibintu byinshi, harambwiye ati bite byanyu ko mukunda kuvuga amagambo menshi, bite byanyu mwagiye muvuga amagambo makeya. Ntangije ndamaza ati who normally talk a lot? Atamwe ngo ni mama, ngo mama ngugira amagambo menshi. Mba ndarokose nyine kugira ko tekeza yaza ko ari nkanje umwana kamwe ngo papa ugira amagambo menshi. Tekereza kameme. Amagambo umuntu avuga yamanjwa tuzabazwa ku munsi w'amateka. Hari n'utundi tuntu tugira ngo Felix yarambwiye. Uzobwira Imana ngo Felix yarambwiye. Iki kinyoma maze iminsi wamamaza, uzogenda uhagarara imbere y'Imana ubwira ngo Felix yarambwiye. Ufite ubwenge bungana gute? Igitabo cye bace migani cyavuze gute? Cyavuze ngo umunyabwenge ngo ntazayemere kivuzwe cyose. Bivuze ngo nimba ikintu cyose bavuze uzucemera uri igipfu. Umunyabwenge ntazayemere kivuzwe kubera iki? Ufite ubwenge ugomba kubanza gutoranya ukamenya ibyo wumva. Kweli. Cya gatatu, ku rurimi. Icyo bita mugira akamenyero ko kuvuga Imana. Mugabanye inkuru. Mugabanye andi magambo. Muzosome igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 11 kuri 20. Hamaze kuba karengana intumwa zaratatanye. Abagiye muri Antiokia bakoze iki? Baravuze ngo mureke tugabanye amagambo. Iki si igihe cyo kuvuga karengane dufite, ahubwo ni igihe cyo kwamamaza Imana ya Isiraheli. Abantiokia barakizwa, bazana Barinaba, ikanisa riratangira, ikanisa rirakomera. Kubera iki? Bagize akamenyero ko kuvuga ngo ntimukomeze kuganira ibibazo n'ingorane zihari, mukomeze muvuga Imana ya Isiraheli. Ishimwe ry'Imana riramamazwa, ubutumwa bw'Imana bura. Kubera iki? Abantu bagize icyo bita habit, akamenyero gukomeza kuvuga Imana. Nimuvuge ngo amen. Amagambo yarabashiranye. Mwabuze amagambo yo gukomeza kuvuga Imana. Mware yabuze kweli. Mware yabuze. Mwabuze amagambo, abantu wogira inshuti. Nta mugitondo sinaza amasesa ngo ugomba kugira inshuti kijijwe, inshuti muzosangira ubuzima muri Gisenyi, kandi inshuti iri hambo ituje. Wokora ikosa ikakubwira ngo mwana wa data ngo ndagushaka. Hano warakoshe mujyana na Felix. Hano wakoze ikosa. Hako ibise bikomere hafi ya byose dufite ni bana. N'abantu twisi inshuti zacu atari inshuti zacu. Uko ari inshuti zawe n'inshuti z'ibyawe. Ariko inshuti yawe iziguha agaciro nubwo itoguha iby'agaciro. Hako dufite abantu batuguriye amakoti ariko nibo badusebeje. Baduha iby'agaciro ako nta gaciro baduha. Umuntu Imana yahamagaye ikintu cyambere zimwigisha gikomeye no kuvuga. None mwanagize kamera ni mugabanya amagambo. Kamera yabaye ni mugabanya amagambo. Kamera ngiyi. Yo kugeza ahantu utazi. Uzugira ngo wavuze none byarangiye bakagakatejo. Ni mugabanya amagambo. Hallelujah! Bwana Yesu asifiwe. Ahimidiwe. Umeze neza? Amen. Mureke babwire nakandi karo nimba mutari mukazi. Ese muri hano? Mumeze neza? Barikiwe sana. Ngaho gukora kuri piano gatoye numve mu biminota ndasigaye ngahe. Maze kuba busohoka kweli. Sigaye nica gahunda nkaba nica iminota. Busohoka yamfashe. Ninkomeza kujana na rwireka. Ndaruha nderekwe. Bamubambye.
kugira ngo Amen. mpindurwe n'umugisha umugisha ukomeye kubera yahagaze mu cyimbo canje yahagaze yahagaze mu cyimbo canje urubanza rw'ibyaha byanjye w'inshuti yanjye watumye mpira. baba ngo haleluya haleluya Haleluya! Barasa sefiwe muzi ngo Yesu munsi yagiye mu gashamba k'igesemane yahabonye ibintu bitatu. Icya mbere yabonye ubwinshi bw'abadayimoni bazomuseka ku musaraba. Yahabonye ubwinshi bw'abantu yagiriye neza barimo kumuseka. Icya gatatu yabonye isoni z'umusaraba. Yesu arira ibyuya bivanze n'amaraso ariko araceceka. Muzi icyatumye ducungurwa se nuko Yesu atisobanuye. Taki yagabanyije amagambo yemera ibyaha biramufata ntabyo yakoze. Narababwiye ubushize ndahangaha nimba mubyibuka ngo kuburana kwiza no kubyirinda. Nimba ushaka kuburana nyakuburana ubyirinde. Ariko nuburana kera waburanye. Abantu bafite ibikomere batewe n'amagambo Yesu azobibomora ntabwo ari mwebwe bavuze bari babesheye. Ariko abandi batavuze namwe ko muravuga ubuzima bwanyu ko buravuga nimureke ubuzima buri aho ngaho. Ijambo ni ribi cyane. Ijambo ni ribi. Ijambo ni ribi, ni ribi. Riza ritura ibihe n'ibihe rikagukoraho. Mwimenyereza kuvuga Imana niyo nama nabagira. Niko igitabo cy'Abakolosayi kivuga 4:6 ngo ijambo ryanyu iteka rifatanye n'ubuntu bw'Imana risize umunyu. Mugabanya ndi magambo. Komeza muvuga Imana. Ariko rurimi muzi ukuntu ari rubi. Ruza ruvuga amagambo menshi bakagukubita ku kibuno ruri mu kanwa rucecetse nta ruhari rwama rwicecekera. Ukamusanga umuntu afite imibyimba ahangaha byagenze gute ngo n'ururimi rwabivuze. Kibazo barukora ntawo rukubita bakwasamure ngo barukubite bazagukubita mu mugongo ruri mu kanwa rwicecekeye. Babwira kandi mwimenyereze icyanyuma nsoza. Bonesa sifiwe. Amen. Igitabo cya Tesalonike ibice 5:11 biravuze ngo nuko rero muhumurizanye kandi muhugurane nkuko musanzwe mubikora. Nicyo bita think of ways of encourage others. No kuvuga muhereza abandi kuri pastor. Timukomeza guca abandi intege. Nimuvuge muvuga abandi bantu neza. Musome murebe ku ikarita timurebe ubunyine muze kuhareba nyuma. Iyo Bibiliya inyuma hari ahantu hari ikarita isanzwe ya Israeli n'ahandi. Hara inyanja ya Mediterane izihohereza amazi mu nyanja y'Igalilaya. Inyanja y'Igalilaya ikayohereza mu nyanja y'umunyu. Mu byo bisobanuye ki? Nukuvuga ngo inyanja y'Igalilaya ni inyanja nziza yakira amagambo meza ariko nayo igatanga amagambo meza. Ariko inyanja y'Igalilaya izishaka ngo ivugwe neza ariko ntisohora amazi. Iza yakira amazi ariko ntiziyasohora. Dufite abakristo ni banshimwe babavuge neza babashekerere ariko bajya kuvuga ba Felix nukwaraza wa nyanja y'umunyu we. Wowe ntiwosohora ikintu ciza. We nukumira gusa. Biviriya bikuzaho ariko nta kintu cyo kuvamo kizima wowe. Soreje kuri no jambo. Uvuge ngo amen. Amen. Mwamubona ni jambo navuze kera ariko nzarisubiramo wenda nankomeza ndisubiremo. Mwamubona hano ko ni mu gikonjo. Umuntu yavunitse mu gikonjo yoterura ijerekani. Cyo yiterura. Ariko igikonjo kitavunitse wogira gute? Oyiterura. Iki gice ca ruguru ubu n'ubwenge. Aka kagace ka hepfo kumuzamwana kaza kagira gutya uru n'ururimi. Guterura ijerekani no guhoza ubwenge ku rurimi. Kunanirwa ijerekani no kuba wavunitse. Kuvuga neza no guhoza ubwenge ku rurimi. Kuvuga nabi n'ubwenge n'ururimi byavunitse. Nuvuga ngo ubwenge n'ururimi byazatandukanye. Umuntu nagutuka ntukaze umurakarira. Ushoboye wo musura kubera ko yakoze accident ubwenge n'ururimi byaratandukanye. Ushobora kuba byarata yagize accident this. Wagize kibazo. Ubwenge n'ururimi byaratandukanye. Kubera ko kuvuga neza no guhoza ubwenge ku rurimi, kuvuga nabi no gutandukanya ururimi n'ubwenge. None mufite amasima. Mwaravunitse mwabaye gute? Ko amagambo yabaye menshi kuruta amagambo y'Imana.
ariko Pawulo yandikira Timoteyo aramubwira ngo bera abana icyitegererezo kubyugira gute kubyuvuka. soze kuri kino kintu kindi. Nubwo yari Imana yahindutse umugaragu w'imbata kugira ngo aducungure. iyo abantu bahuye nk'uko mumeze na wenda nagasomo ka nyuma. Iyo abantu bahuye nk'uko mumeze haba ikintu cyitwa mu cyongereza, ndavuga mu cyongereza kugira ngo mubyumve mu kinyarwanda ndabisobanura. Haba icyo bita ngo ni forming ni uguhura twese tugakora, ni uguforuma, ni uguhura ngo dukore methodiste abantu bose bagasa nk'indwane. Uko nuko mu munsi mwahuye muri Gisenyi hafi ya mwezi mwari abagabo beza, abagore beza, mutuje mwese mumeze nk'intumbwe, musa nk'abataza bavuga. Ni kwisi meze abantu bose bagihurira ahantu bataziranye, bazabanza gukora icyo bita guforuma, kwihuza, bose bagasa nk'abatuje, bakaba abantu utovuga umusitayeho aracecetse. Iyo murenzi iyo ntambwe mugera ku ntambwe yitwa ngo ni storming ni uko umuntu wese yo kwivovota. Niho Yesu yabwiye Petero ngo mve nyuma sata, bari bageze mu cyo bita storming, mu kintu cyitwa ngo Yesu bari bamaze kumenyera. Yesu itari kumubwira bagikubitana, ariko yakoshe bari bamaze kumenyerana ku rwego rimubwira. Iyo murenze icyo bita storming, uko kwivovotanya k'umuntu yo kubwira ikintu kiri ku mutima, haza icyo bita noming ni ukuvuga twocisha hirya twomenya ukuri, ariko tumaze kumenyana icyo umuntu ashoboye n'icyo umuntu adashoboye. Hakaza icyo bita performing ni ukuvuga ngo iki ushoboye uzogikore, iki ngiki ntiwogikora ntugishoboye. Nyuma y'icyo haba icyo bita adjourning ni iki, byanga byakunda tuzotandukana kubera ko tituri umwe. Byaba biteye agahinda rero kwicara muri Gisenyi uzi kuzogenda, nutajya mu ijuru ushobora kuzajya ahandi hantu, hanyuma ukabiba imbuto y'amagambo kandi ufite kuzagenda, kuko amaherezo niko ubuzima bumeze. Mwateye imbuto nziza. Abantu Imana yahamagaye, abo Yesu yahamagaye bose azabigisha kuvuga, ntabwo bazavuga amagambo biboneye. Mureke babwire n'akandi kajambo nange kubabwira mu kanya. Nimba ushaka kugira ububyutse bwinshi cyane bw'abanyamagambo, abantu bagira ibiblage byinshi cyane, kugira ubuzutse bwinshi biragoye. Niyo wujurwa bazagira n'ubwa buseraza bwawe bwo hanze. Nimba ushaka no kumuvuga butumwa mwiza wariyemeje muri bino by'Imana, mugabanya amagambo menshi, mutere igipindi nawo mungana, ako nezo zaza umuntu utamenyereye utazi, gabanya kwa kwisanzura kwawe, utuze utekane, uzoza umenya ahantu uri n'abantu muri kumwe. Nimba ushaka kugira ubuzutse bwinshi cyane, abantu bose bafite ubuzutse uzobarebe, bazagira nk'irungu, ntago kumba ko ari abanyamagambo benshi. Imana ya Isiraheli bagirire neza, mureke tuvuge neza. Imana ibagirire neza, murakoze cyane. Yes.